Vinjile Internationale Congolais, umusore ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwitwa Mbonyumwami Taiba amufungira pase nziza cyane atareba Brazil nka zimwe z'ababreziliye kabisa. Umusore witwa Meneyame Ndombe Vinjile yakira baro mu kuguru kwe kw'ibumoso kabisa, arayifunga neza, aragenda aritakuma neza cyane, hariya arekura umuhunda, ishoti riremereye cyane kabisa ryihuta kurusha umurabyo, ahita afungura amazamu hano kuri stade Umuganda. Abafana b'ikipe ya Marine n'aba Rayon Sport bose bavanze bahita bahaguruka. Marine FC kimwe, ekipe ya APR ubusa. Regan, aya iminota itanu ikaba yihirite, Marine yandika igitego cya mbere ku busa bwa APR FC. Iminota itanu ikiri itandatu, Marine umusore yitwaye ubusa ahita awutera muri kona kabisa. Aya sinzi niba wenda harimo abakinnyi benshi b'abasilamu bakaba batarafungura, birashoboka. Hari match ejobundi nabonye yo muri Tunisia ya 14 makosa Shiraba, umusore witwa Nyarugabo Moyi. match ifite itime itari kwihuta nk'uko yatangiye mu minota 10 ya mbere. Ubona ko ituje cyane, ikinwa mu buryo rwose komeye cyane kabisa. Mbonyumwami Taiba, Mbonyumwami Mbonyumwami Taiba, Mbonyumwami Taiba, Mbonyumwami Taiba aravuga ati hano kuri uyu mukino w'umunsi wa 23 ugomba kuzuza igitego cya 10 muri iyi shampiyona uko byagenda kose. Makosa akomeye cyane ku burangare bwa defense y'ikipe ya APR, batakaza umupira w'umusore witwa Meneyame Ndombe Vinjile ari wadinze igitego cya mbere, ahita rekera ahereza pase nziza, pase maji, pase za manyonyo kabisa, ashakisha umusore witwa Mbonyumwami Taiba. Adolphe arasohoka, Taiba ahita agashibura hejuru kabisa, aragenda aramuroba umupira, uragenda uruhukira mu rushundura kabisa. Terekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Marine 2, ekipe ya APR ubusa. Komeye cyane kabisa, kosa riteye ubwoba rikozwe na defense ya APR FC. Nubu ubona mutoza Jibril Watara nta gihindutse rero. Hano tugiye kubona rwose igitego cya kabiri cy'ikipe ya APR FC, mu gihe umusore witwa Irambona Vali atabakuyemo ino penalite cyangwa se Jibril Watara akayitera hejuru, ariko rwose iki ni igitego cya kabiri nta gihindutse. Penalite y'ikipe ya APR FC rero, atansiyo Jibril Watara niwe uyihagazeho. Aya Jibril Watara atsinze igitego cya mbere, reka turebe niba aterekamo iyi penalite kigahita kiba igitego cya kabiri cya APR FC. Yayitere Golazo Piara Piara baterekamo igitego cya kabiri. Umufana hariya hakurya rwose duteganye yikoze ibicu, abari
Kimutse Fofana